at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng mayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay!
morning! Naibagal daw, bigat kada kayo amin apo. Maabig ya kabosan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat. Iya maging paruntal na sari balita, isyutan komentaryo, ni Pagkarad Sari Matuan, Liknay Balay. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakalop na nakantambayad sa yan agaw na Huwebes sa tatang tanagagik, petsa 21. At bulan na Agosto taon 2025 sa magtarilingkor magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre ag tayo bukbukor, kaulop kantabay timo at atatang tanagagik at technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Ne, 21 natatang tanagagik antes tayo ng tulad saray unbuat at saray balita, informasyon, komentaryo tayo at sayan agaw na Huwebes. Gabay tayo na ipakabat at tatang tanagagik, anto Noagak nalilingo, jad sayan agaw, apit sa 21 atatang tanagagik at nagawa so samay blessing. Blessing atatang tanagagik na samay pipe organ. Blessing na samay pipe organ na sa Dagupan Metropolitan Cathedral. Ditanod St. John the Evangelist Cathedral atatang tanagagik at sa agaw August 21, 2025 na ani na alas 5 ngarem. Say mismo mangidaulo na say blessing at tatang tanagagik at ang say pagkagawa na sa misa, it will be officiated by His Grace Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. Naanilatan na tatang tanagagik alas 5 ngarem. Nathan, Jad Sare Manunan, balita, informasyon tayo at sa agaw na Huwebes. Manasuwak. Manasuwak si Katuya so description da tatang tanagagik at impakapasnok ng Presidente Bongbong Marcos. Manasuwak agagit at pasnok to ng Presidente Bongbong Marcos at saray diskubritura ya ghost projects. Ghost projects sa tatang tanagagik, galit na galit. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si katutan so description da. Inaros akadiskubrian to, nasararayan ghost flood control projects dita na tatang tanagagik at Baliwag, Bulacan. Personal ya in inspection nasay presidente so abitlan lugar ya aya pinunduan na 55 million pesos ya river wall project ditan at barangay PL Baliwag ed Bulacan. Grabe ito 55 million. Sa ikwanto extremely talagang extremely so imbaga to, galit na galit talaga, ramdam mo yung galit niya. More than disappointed, I am getting very angry with what's happening here. Kanto, papaano naman, kanto, 220 meters, 55 million pesos, declared, completed, at recorded in the book of DPWH, Department of Public Works and Highways. Aliwan Department of puro walang hiya Department of Public Works and Highways. Sa kwanto ng Presidente BBM, akasulat
akaiyan at report na sa Department of Public Works and Highways. Ya completed la sabit lan proyekto pero ang gapoy anggan senggay sakay ya portion na sama niya ilog ya trinabahoan da agagi. Ang gapoy anggan sakay diniwi da nasa may party na ilog at atang tanagagi ipakanungan. Ya indeed walay project demand na sa gobyerno. Oh, wala rin anyang ginawa at kahit isang araw hindi nagtrabaho. Kaya naman ang puntahan ito ay walang makikitang flood control project. Grabe ito. Sa ikwanto, numan bilang kumon. No kumon tagawan dalabat yan proyekto, sumpal dayan proyekto. Sa ikwanto, balbahalog kumon niya inawa. So, alik na, nasari taga baliwag, madlapod sa may irrigation, yang gad mangiter na malinis sa danom, ed saray kaabungan. So, wala rin components to yung manaya. Likod at sa kaya flood control mitigation, at mangiter mo na irrigation, plus man-supply na malinis sa danom, ed saray kaabungan. Pero, sa halip na ginawa, kwanto, ay pininsalaan niya ang idinulot, o ay pinsalaan niya ang idinulot ng guni-guning proyekto, kaya sinisiguro nito na mananagot ang mga sangkot sa anomalya. Sa ilik na andamot ire-arom niya totoo, sana Mr. President, noon mo pa nakita ini. Ni man 4 years la si Mr. President agauntan. Nagunuyan na eleksyon lalamot masala ti lalamot na presidente. Pero sa ikwandaman lanti, may kasabihan, wala may kwandad Espanyol, mas bali tarde kinongka. Better late, better late than never. Sa kwanto mananagutan niya mula sa mga kontraktor, mula sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, pati na mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit. Ito yung inaasahan natin na magtutuwid ng mga mali sa paggamit ng pundo ng gobyerno Diba, agonta na tatang tanagagik si Katuya, so iilaluan tayo mambantay ed pundo nasa gobyerno. Pero akin unya adawit na audit mo la. Commission on Audit na si Karaso dapat yaman paliwawa kung bakit nakalusot ang naturang Ghost Project. Nako, Mr. President, baka hindi lang yan. Ang ghost projects na pwede mong makita, pagka pwede pang umikot. At igagon to may Secretary Balotay, di ba dapat kasi sa trabaho na presidente ang dakol, gaunta na tatong tanagagig, no si katumulan namin, si Katulay Magmali, Secretary na DPWH, liburan turara, ang kapula, sunagawan to, gauntan, kanyan wala ra may tatawagan niya alter ego, siya para ratay alter ego na presidente. Naimbagan alter ego at atong tanagagik si Kararaya may little presidents. Little presidents sa gauntan. Sararayang little presidents si Karaso mangisumpal na sararamay programa, mangimplementa, mangisumpal na saramay programa, walad kanunutan na si presidente, gaon to parad sa bansang Pilipinas sa gauntan. Kanyan wala rin secretary. Secretary of the Department of Education, Secretary na DPWH, agontan, akin balot taon niya so agawa. Mr. President, bakit yung mga opisyal ng, siguro kasali na rin dito yung secretary. Bakit anong ginawa mo? Secretary ng DPWH at nagkaroon ng ghost projects.
ikonik taklabat atatong tanagagi kanto ikonik taklabat. Tanan na nokak nalilingo kapigan man na agaw, probably even yesterday siguro. Wala may agawa ya budget hearing at kongreso. Nagkaroon po sila ng budget hearing sa kongreso at alam ho ba ninyo, natigil ng 20 minutes yung hearing na yon. Ibig sabihin, for 20 minutes, iisa ang topic na kanilang pinag-uusapan. 20 minutes at atong tanagagik. Nagkaroon ng standout sa kongreso. Nagkaroon ng kalituhan, kaguluhan, dahil sa hindi maipaliwanag at atong tanagagik, yun sa may kakaroon ng Congressman Toby Chanco. Mong labalata, walay sakoy, yung miyembro ng House of Representatives. Representatives, T-I-V-E-S, aliwan thieves. Aliwan T-H-I-E-V-E-S, hindi representatives, linuwan titan. Maong labatla, tawalay sakoy, yaton in masakder so sa may prinsipyo to, in malagay. Diyan inlagay to atatong tanagagik, tinupot to ng Congressman Toby Chanco, atatong tanagagik. Ipawayda so sa may report na sa may small committee. Kakaroon to so sa dokumento report na sa small committee. At saman so 2025 budget. Yasay kwanto antes tayon untuloy. Antes tayon onarawi. At sa 2025 budget. Kasi pantutungtungan tila natin at sa 2026 budget at ating tanagagi. Kwanto? Although ito yung bagatan, siyempre alawan taga Pangasinan si Congressman Toby Chanco. Agawantahan. Antes tayo unaroy at sa 2025 budget. Karuan ko pa. So, saray dokumento, nasay may small committee report. Kwanto? Gabay ko na nang gabay ko na nakutuan. Akin kasi tainteresado. Akin kasi sa tainteresado si Congressman Toby Chanco naala so kopya na sa tay small committee report. Antayo kasi atatang tanagagi. May small committee si katutan may tatawagan dan backstage. Si katu may tatawagan dan backstage. Yano inner, ditan nagagawa so sara may budget adjustments. Ditan nagagawa so sara may budget adjustments. Marandaan, pero ma-plus sa panaggawa da. Arawilad pa kanang nasay publiko. Arawila from public view at ating tanagagi. Wala ra may nagagawan last minute yatatawag nga dan insertions. The word used is insertions. Insert. Walay isisingit da. So gabay ton ibaga. Walay isisingit da. Last minute. Aliwan satan labat. Walay isingit da. Walay nagawan realignments. Bilang sa impresentadad publiko aya so budget na unyan departamento. Pero nawalalad small committee ang gapulaman na budget aka-realign la. In basil darad arom ya departamento. Realignment. Ya sararaya atatang tanagagik ya gagawin da worth billions of pesos. Worth billions of pesos. Ya kaamot, inyamot da ad totoo, inyamot da ad publiko at ating tanagagik. That is why, very interested si Congressman Chanco, ya makala na kopya na satan so small committee report. Tapyan, no nanunutan nyo,
Tapyan jaruntan. At napreba ang may ibabaga to. Nanunutan nyo atatang tanagagik. Diyat saray past interviews to, si katutan sa ibabaga to. Wala rin nagagawan realignments, wala rin nagagawan insertions. At sa budget na sa may 2025. Walay sakay. Kukontrolon to tay AX, dontan. Kukontrolon to AX, kukontrolon to tupad, pundo na AX, tupad, akap, kwantura. And he was referring to the leader, to their leader dyan sa House of Representatives. Dontan. Anatan ng tutuputan to balot. Tutuputan to balot natan at sa may chairman na sa may budget hearing sa ikwandalang mga inyo batad si kato, we will take that into consideration. We will take that into consideration. Ano yun? Ano yun? Suggestion lang? Suggestion lang. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, public record at atang tanagagi kaguntan. Public record itan. Committee reports shall be, kwandalanti, aratay committee reports shall be archived, dapat accessible, at hindi tinatawag na optional extras at atang tanagagi kaguntan. Public record yan eh. And tayo bilang mga citizens of this country, are entitled to know. Just like Congressman Toby Chanko. Agauntan. Sa ibabagada, nagkalaluluwa sa leadership na House of Representatives. We have a transparent 2026 budget. Kanyan dyan Sara may ginagawa dan 2026 budget deliberations. Indeed, the invited media fonda for transparency. And they even went through open discussions agaon tanatatan tanagagi. Pero may importanteng dokumento no panon ginastos iramay trillions of pesos ya kwarta na umbalay, they were not actually presented to the people. They were hidden behind closed doors. Hinyamot. Akin tay nyamot datatan tanagig. Akin tay yamot dagdagabay. Ya ibawag ipanungnangad sari totoo. Meron bang mali? Meron ba kayong ginawang hindi tama? That you are afraid or ashamed to show it to the people? Hindi ho ba ganun? Public records yan. Dapat malaman natin. Nagauntan. They're speaking for transparency. Ibabagada transparent. Antay may transparent. Singatan, amay sangkaneng mo so gabay iton ibaga. Ang gapoy yamot da, ang gapoy sisinop da. Everything is open. Everything is in the table. Yun ang transparent at ating tanagagig. Gauntan. Pero akin balot. Simple. Karaw ng Congressman Toby Chanko. Simple karaw. Provide us with a copy of the small committee report. Pero hindi nila maibigay. Bakit? Yung transparency ba na sinasabi nila sa ulaang hanggang salita lang? Hanggang salita lang? Hanggat salita lang bungat at atang tanagagig? May sikreto ba dyan? Yun ang pinuporsigi ngayon ni Congressman Toby Chanko. Kasi, jad constitution tayo at ating tanagagig. Sa ibabaga na constitution tayo, the Philippine Constitution, there should be dapat may full disclosure
of all transactions involving public interest, agaon ta natatong tanagagig. And these are non-negotiable. The Constitution mandates full disclosure of all transactions involving public interest, unambiguous and non-negotiable. Oh, di ba? So, public records, present nyo sa taong bayan. You have to have i-disclose nyo sa lahat, ibawag yun at sari totoo, agontan. Kasi, sa ikwanda, liknaan datatang tanagagik, by withholding the committee report, the Congress isn't just delaying proceedings, but they are trampling a constitutional principle. Trampling a constitutional principle. Gagatinan nyo. Gagatinan nyo may constitutional principle. Sa ibabaga na Constitution, there should be full disclosure. Agawanta natatang tanagagig. Now, this is a challenge. No, ang gapoy iaamot yo, akin agi ipaway, itay report. Kung wala kayong tinatago, if you are not hiding something or anything, go for full disclosure. Untuloy sa lignay, balik ka rin na sa rin pakabatan pa imano malalapunin sa rin manangantabay. Putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulig na ibali at atin talagagik oras ay alas 8:05 lang kabuwasan. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop na kakantabay ni sa magtarion kapaborito, magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Ay siya nga pala, papakabatay at atin talagagik ka, miyambog yatimat na pamilya, na naandilad bilay former City Councilor Tess Kukia. Si former City Councilor Teresa Tess Kukia naandilad bilay karuman na alauna 25 at ngaram at edad ya 69. At edad ya 69. No nanunutan nyo at atong tanagagik si Councilor Tess Kukia ng Sirbimat ya Barangay Captain Ditan. At karanglaan hanggang si Katoso Intanduro na saray Tagadagupan, ya miyembro na sa City Council ng 2019 hanggang 2022. Ya si Katoso in Malagaya Chairman na Committee on Public Markets, Committee on Senior Citizens Affairs, and Committee on Social Welfare and Community Development. At si Katumot, so Achi ang kwento, Achi, na former councilor mat nunutan ko at atang tanagagik magano laban. Wala rin, sa nagiratan dwarara Councilor Kukia. Councilor Kukia, of course. I'm thinking about the name. Kanyan may ambugya tayo, at ating tanagagik the pamilya na nandilad bilay Councilor Tess Kukia. And ipapakabati matatatin tanagagig, papaborito yo. May papaborito yung judge at Amerika. Nandi mo alad bilay agagig. Si Judge Frank Caprio. Inatimotla at edad ton 88. 88 tumatla at atin tanagagig. After a long and courageous battle with pancreatic cancer. Diba, may sikat ya judge di man at Amerika ya. Ken katungtungan tura may yaarap dad si kato at korte agauntan no nakasento gagi makasi. Andi mo lad bilay to. Anyway,
Binabati po natin ng good morning si Sir Jerome Antinorio, si of course Madam Emma Alipio, Barangay Basing, siyempre sa mga ibang single ladies, si Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, Kagawad Espit, at si Madam Ja. And bumabati sila. Si Nanay Conching is bumabati ng happy birthday kay Father Alexis Macosi Libaw. Yan, happy birthday sa inyo, Father Alexis. Natatang talagagig. Madsaya lang ti samputaputang natan ya discussion ni Pakarad sa ati flood control project sira, nitan papoy lara, pati sa budget na 2025 naapektuhan kasi budget na deliberation na budget na apektuhan mat kasi nanengneng di man adsaman solistaan na sa may small committee report no watan iraramay inuusad sa raratan niya flood control projects at ating tanagagig. Kanyan ikukungkung di man ng Congressman Toby Chanco. Agaunta na tating tanagagig. So, limad si magsakat kan hunutan ko natan, hanunutan ko ramay Magnificent 7. Pawilin ko lang matatatang tanagagig, ang gano ta sumpala so eleksyon kwanda. Pero, we will learn from this. We will learn from this. So gagawin ng Congressman Chanco. Nang saman, deliberation na budget at kakaroon na sa Magnificent 7 ng saman. Ditan at council, ditan city council, ditan siyudad na Dagupan. So listaan, pigara may kakaroon ng lisan. One is listaan na sa may scholars na sa siyudad na Dagupan. Untan mo siya aliling tuyan natan, akin ta kaukulandan ng itan solistaan nasa scholar sa tatin tanagagik jad bunag na say pirpirawad da jad bunag na say may tula may tawag dal sayay jad bunag na sa may pampupursigi da nakaro itan solistaan na sa scholars balat anggad kapigan agiran na idan na kopya gaunta na tatin tanagagik as far as my memory serves me right. Natan, agiran na idan na kopya. Akin taon-tan lang so pampupursigi da. Nanengneng. So, listaan na sa raratay scholars na sa siyudad na Dagupan. Because walay gabaydan nanengneng diman. Walay gabaydan nanengneng diman at atong tanagagig. At siyempre, sa tay scholarship program, sa uusaran ditan, kwarta na umbalay. Gauntan, kwarta na umbalay, aliwan kwarta na saksakay tuo o napigaran tuo agaunta na tatong tanagagi. That is the people's money, yakwanda. Yan ang ginagamit dyan sa scholarship program na yan. So, because that is a public money, and that is also a public document, bakit hindi ibigyan ng full disclosure yun? Bakit hindi ipaalam sa taong bayan? Hindi katulad sa ibang bayan. Halimbawa, banggitin ko na, ang bayan ng Binmali. Ipinapaskil pa sa kanilang Facebook page yung mga pangalan ng mga scholars. Yung mga qualified scholars dyan sa bayan ng Binmali, naka full disclosure yan. Pero dito, it's very different. Because it's daw, sabi nila it's against Data Privacy Act daw. Bakit? Bakit? Covered ba ng Data Privacy Act yun? People's money po yan. At kailangan the Constitution mandates full disclosure of that also. Agaunta na tatong talagagig. Kaya napaisip ako, kasi why are they hiding something? Singa dito anad Kongreso. Why are they hiding something? Bakit why are they continuously refusing na ilabas yung small committee report? Are they hiding something? Sila ba'y mai-expose? Sila ba'y mai-expose sa tatong talagagig? Sa isang kamalian? Yan ang balbalag at tanong. That is why you could understand kung bakit ganun nagpupursigi
yung mga Magnificent Seven noon because of that. That's public money. That's people's money. At ang sinasabi ng Constitution, pagka ginamit yan, dapat may full disclosure dyan. Ipaalam sa taong bayan kung paano ginamit. Gawin natatang tanagagi. In the same manner ngayon, ikukulyaot ng Councilor Dada Rina. By the way, good morning, Councilor Dada. Sa ikukulyaot to natin ng Councilor Dada Rina, kaukulan to so sa may full disclosure man. Report. No paano ton ginasto sa tatang tanagagik na sa siyudad na Dagupan, no inerso ang ikanaan, at sa may calamity fund. Kasi at sa may apalabas siya si Bilao, adulap-dulap iray pigaran na barangay jad siyudad na Dagupan, nalnalgup iray kagkaabungan, wala rin ang gad kalit-kalit, so kalaram na dano, magauntan, ay kalit-kalit, kutit-kutit, kung kukumon. Agauntan, at atong tanagagi, ang gad balangbang, agauntan. So kalaram na sa may danom, so nag-declare ng under state of calamity ang siyudad ng Dagupan. Agauntan, antay latan nung wala declaration ng state of calamity na usar may pundo na may calamity fund. Naguyor may pundo na calamity fund usaron itan. Without further ado, ang gapi kuskus balungos agauntan na tatong nanagagit. Ang gamanuntan, kaukulan nisan siya so report. Ta siyempre kwarta na umbali itan. But along the way, dyan sa ata niya gagawin to ng Councilor Dada Rina, yung may kakaroon na sa tay report, si Congressman Toby Chanco, may kakaroon na kakaroon to man sa small committee report, pero ano ang may naimatunan tayo at atang tanagagig. Yung ginawa dad kinan Councilor Dada Rina, yun, maliit na nga, minaliit pa. Dagauntan, inalipos ta pa, ganun. Agam tanatatang tanagagig, si katutan so na imatunan tayo. Kaya nun, in mapila, si Konsidada, nalikas yung busis sogi, makakakis, kaskasim at kalamor so awawi ito. Pero sa may interview tayo lang si kato, she will continue to make a stand. Yalagay ito, unalagay ditan. Gawon to may kanupugan. Sikatutan so commitment to at sari totoo at sari bimubuto sa sikato. Sikato at siya ay maninindigan para sa katotohanan. Diba? Gawon tanatatan tanagagig. Sa kwantimat lante, sa at Kongreso, if there is nothing to hide, if there is nothing to hide, then bring the documents to Konsidada. Bring the documents to Konsidada. And siyempre, hindi lang kay Konsidada, dapat gumawa na rin kayo ng report. Di ba wala may tatawagan ng Transparency Board. I-report nyo, din ipaskil nyo, dito social media, Facebook nyo. Ganito, nasaan napunta, dito napunta, yung ating calamity fund. Make a report, agaw natatang tanagagig. Tapian naantan mo, nasari totoo, no paano nagagastoso sa kwartay umbalay. Agauntan, Kaya nga, required yan ni-require ng, hindi ako nagkakamali, ng Department of Interior and Local Government na magkaroon ng every LGU ng tinatawag na Transparency Board. Wala isa kay lugar ditan at sa kay LGU, did munisipyo, ditan yun na nang iraramay transactions na gobyerno. Watan iramay report. Nawala ray projects, bids and biddings and so forth and so on. Nagaon natatang lahat nakapaskil doon. Do we still practice that? Yung Transparency Board na yan? Meron pa bang nadidikit dyan na mga dokumento sa Transparency Board?
Ito tanong lang ha, bakit takot na takot kayong magpaskil ng mga report nyo? Bakit nga ba? Why? Apay, akin, bakit? May dapat ba kayong itago sa taong bayan? Oh, di ba? Singa titanad kongreso at atang tanakaki kaguntan. May dapat bang pagtakpan? May dapat bang hindi malaman? Oh, kaya na tumikwento ng Senador Marcolita. Tumikwento ng Senador Marcolita, may hiningi siya eh. Dapat may mag-resign. Kwanto? Ang tanong ngayon, sino kaya magre-resign? Sino kaya magre-resign? Actually, sa'yo nagagawa. Ay problema at ay bimubus ngaw ya corruption at sararate flood control projects sa tatin tanagagig na kuhanan din ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Ito po naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte po dyan. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Yutan, baka mamaya ano na kayong ulit sasabihin, overwhelm. Ano nga yung susunod na mas maganda sa overwhelm? Pero, ang belta naman ng Malacanang ngayon, ito naman ang sinasabi ng Malacanang ngayon. Kasi babagadan natin, si Vice President Sara is a complete failure bilang DepEd Secretary. Si Kwanda Jaya tatang talagagi ka, sumasalamin lamang kay dating Vice President Sara Duterte ang kanyang mga reklamo na napag-iiwanan na ang Pilipinas sa larangan ng edukasyon at nananatili na lamang sa lapis at papel. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na nabigyan na ng pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Duterte para ayusin ang problema sa edukasyon. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagkatiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024. Para maging DepEd Secretary. 2 taon, halos na siya ay dapat nagtrabaho ayon kay Castro. Kaya kung anuman anya ang reklamo ng Vice Presidente, ay dapat natupad na sana niya noong panahon na siya pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang reklamo, ngayon nagre-reflect lamang bilang siya ay dating DepEd Secretary ay complete failure. Kwanto, Castro. At sa kabila nito, tiniyak naman niya na nililinis na ni Education Secretary Sani Angara ang mga iniwang kalat ni Vice President Duterte. Maliban dito, nagpapatupad na rin anya si Angara ng mga long-delayed reforms tulad nagpamamahagi ng milyong laptops, gadgets at teaching materials na binili noong pang 2020 subalit natenga at noong 2024 lamang nagamit. Matatandaan na tinalaga ni Pangulong Marcos si Duterte noong 2022 at nagbitiw sa pwesto noong Hunyo 2024. Ang tanong ngayon, bakit nga ba nagbitiw? Bakit nga ba nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang sekretaryo ng Department of Education?
Hagaon ta natatang tanagagi ka, balbalog yatupot itan natan. Pero wala abasak yung artikulo at atong tanagagig. Amay tatawagan dan, anto so tuan scandal. What is the real scandal? Yung 125 million pesos against Vice President Sara Duterte o yung 545.64 billion pesos. Ayage. Let's go back. Pawilan tayo at atin talagagik so history. History, kundi palabas la. Kanyan part lang na history. Nang Summit 2022, likod at being the Vice President of the Republic of the Philippines, si Vice President Sara Inday nabigyan din ng dalawang additional role. Hindi lang bilang isang Deputy Secretary, kundi Vice Co-Chairperson na sa may NTF LCAC yatatawagan. Natan, jad inyurong to, at sa may bilang Vice Co-Chairperson na NTF LCAC, adiskubre, anong nang to, ng Vice President Sara, so pigaran problema. Pigaran problema that has long been neglected. One is child abuse. Jad sa may record sa tatang tanagagik, umpapaway, yawalay 1,871 unresolved cases from 2019 to 2020 with 10 regions failing to submit data. Wala rin sampluran rehiyon, yagira ang isubmit na data. Mikadwa, wala may tatawagan niya online exploitation. Wala man so 2021 Interpol and UNICEF study, ya di man papawaya 20% na saray Filipino children malapod 12 to 17 years old at biktima na online exploitation affecting an estimated 20 million. Okay. Bikatlo, walay nagagawan recruitment. 12.3% of surrendered rebels were minors, with 16 public high schools in Metro Manila infiltrated for recruitment. Sikatutan. So, adiskubre to. May kapat, wala tayo tatawagan dan